Pum pra unewe ulum Volcano ubadan hapokari Philippines menka arpu pratarik ubanai April usnam arhajar arpausan. Kajing pra cu ulum Volcano hakateka Sngi kawan hadin baki pajba kilaya sngau ya ujumai belawan ban pen kinyo hakitei kisnang kitau jongki. Kakirtang cu ulum Volcano latip kumta Bulusan Volcano bau day artat uway na plengki Volcano uba cupraman kipor bat ubadan hapo kategori Philippines. Lait hu bakidan palat arp sautli kilum Volcano kategori bat baro kita arp sautli ki jupra ki jupthai man kipor ben. Ki bor beli penyat kategori Philippines maria pra une ulum Volcano kila ada ka warning ke bating es ki pajba bagi deban pet mardor. Haka jingjingai ke ba ar kilometer na utai ulumba kenang ban lain na kano ke jingjia ke ba sngosi. Lai tu bakat tedam ke balamin utai ulum Volcano kalapoy do kumbasan kilometer syasahir benang bat kumta kate ke snang kapor men Sngi kalalong tik haka por men Miet bat hang ne pilaban sakihi ya kapor men Sngi kalajen kela por men Miet. Daki hajar ngot kinang snong ke basyang basa ate snong Bulusan ki haban pet na sya jengai ban laj naka jingjia ke bas ngosi. Lai tu ba u depay ki mau ki berit baria hadin ba utu lum Volcano ulo betay ulo wantor bej ulo lej hab bej ulo lej selat bej sya ki snong ki tau ki badan marjan bad utay ulum Volcano. Bad hadu kene ke kliap mat ke bamenta. Lai tu ba klem dan mano bala men saujur ba klem dan mano bala dona ya la ka jing im.